narik kuero tau kampunge napakalabi pa di sangenge eritay pekko carana pakalabi pagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala nomor 1 iman na masigi nomor 2 patugas na masigi pagawi sara na masigi nomor 3 ye angkay mapagurong aya-aya na pong Allah subhanahu wa ta'ala yamanan na ro pagawin na pong Allah subhanahu wa ta'ala pa insyaallah ye ko idi melok kinapatarak ka na pabarak ka pong Allah ta'ala kamputa pakalab di ye pagawin na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesokam beli tomat, jangan lupa singgah beli kanji. Yang jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Khatamil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wasidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jtinaba wa adkhilna bi rahmatika min ibadikas salihin. Sama-sama kita hormati Bapak Camat Duampanua. Sama-sama kita hormati Bapak Desa Kabalangan. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Duampanua. Sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek, Bapak Desa, Babinsa, dan Babin Kamtipnas, Kepala Madrasah, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita ini ada hadir anggota DPRD Kabupaten Pindrang, dan alhamdulillah inilah salah satu anggota dewan yang menjadi percontohan untuk kita semua. Kenapa? Selesai ini pemilihannya angka mo pilo si runtuk luangkang waktu tak si pulung-pulung okoi di mana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin pun yang belum disunat, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan salawat yang kita lantungkan pada malam hari ini, mudah-mudahan salawat yang kai ikiringangi lauri alim labina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah
napaturungi pengallahu subhanahu wa ta'ala barakakna rilalan na kampot. Amin. Napaturungi pengallahu subhanahu wa ta'ala pamasena ri kampot. Amin. Insya Allah napadicingi manangi wija-wijata. Amin. Matuju manangi sikolana. Amin. Makanja iwaselikna tanat-tanat. Amin. Makanja iwaselikna galuta. Amin. Makanja iwaselikna darata. Amin. Laku manangi anak darata. Amin. Laku topa jandai. Amin. Ibu, gadis semakin di depan, janda semakin terdepan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Nyaman yang kalingan hari koto masalawak. Masya Allah, bergetar aras. Tak bulu-bulu berakat na pengalah ta'ala. Apalagi nari kusibawa ki masalama. Maka senda masalawa. Mak birijama. Insya Allah. Namudi ni apala. Deto ni sengisi buata. Yang penting ipakidu-kidumiti muta. Ibu. Alhamdulillah. Kalau ada orang beriman dan percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasabak nita langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang beruntung sampai dia percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasabak naite mukjizat na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nita langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua telapak tangannya yang pada saat itu degaga bosi seralampi nakai dua palat limana nabita. Pada saat itu tiba-tiba alungi malotongi mata pari nabita nasabak naite langsung nabita sallallahu alaihi wasallam. Hebat mata pari nabita nasabak nita langsung ya batirana nabita sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tapi ada orang yang sangat luar biasa. Ada orang yang sangat beruntung. Ada orang yang sangat luar biasa. Ni gairo jamaah dimuliakan Allah. Ia naritu masyarakatna jamaahna Masjid Nurul Yakin. Kenapa jauh lebih beruntung? Kenapa jauh lebih hebat? Nasabak matapa iri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De nang kanita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kengiri na Nabi sallallahu alaihi wasallam dening kanite makada maga modelin na bagaimana postur tubuhnya magarata gatauna makan jaga tauna tidak pernah dia melihat. Tapi hari ini detik ini kami yakin insyaallah angka manang ni atan pengallahu subhanahu wa taala angka manang ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam matapa ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu matapa kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin iri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai surah yakin ki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insyaallah pertemuan kita hari ini asih puluh-puluh ngata konronge bukan hanya menginginkan telur, bukan hanya menginginkan kerokok keris B ya kerokok. Tapi apa? Insyaallah melo ilo itambah-tambah wi tepat talori pengallahu subhanahu wa taala na ipalamungi wi artugang ketta lauri salompena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah masih kita mudah-mudahan senantiasa menjadi doa nurul yakin. Agayasan nurul yakin. Nurun adalah cahaya, yakin adalah keyakinan. Pak insyaallah
jamaah Nurul Yakin semakin yakin, semakin percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miti butinda bu, ibu, laki mitai, si butinda nama aku kue. Kalau kita lihat di media sosial, kita lihat di internet, banyaknya orang menyerang maulud bid'ah, maulid sesat, telur sesat. Maka hari ini banyaknya orang menyerang, tapi alhamdulillah masyarakat Nurul Yakin semakin ramai dan semakin semangat merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau memang Maulud adalah bid'ah, bid'ah adalah sesat, maka orang yang paling pertama masuk neraka yanaritu alena Ustaz Hamka Pasongko celai. Apa alena macerama? La haula wala quwwata illa. Tapi ini adalah bagian syiar dari agama kita. Mudah-mudahan insyaallah peneta tambe tepeta tawoloi tepeta pa insyaallah napamaseki namaseki pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nigi salewi bolana jok kari bolana pong Allah ta'ala manggada ilal masjid. Nigi jok kari bolana pong Allah ta'ala melo maring kalinga pangaja agama na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Melo yang paring kalingangi pasapasan na Nabi sallallahu alaihi wasallam patalinga na papangajana tumototta, maka insyaallah lolongan matu pada apalanna tojo kawe haji ribaitullah na pengabaw subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Tapi syaratnya ni anak nomor sidi joka kekwe bukan karena telu si mata-mata. Nomor 2 bukan karena panten si mata-mata. Nomor 3 tanya karena pasero pacena aga komen. Kami termana pasir na bawa, masya Allah. Angka sajinna, angka, masya Allah. Iya baki yolo, yala to mati baki yolo. Oh yala to. Masya Allah, tabarakallah. Bukan karena itu, ataukah karena hanya ingin mau mendengar dan melihat, bisa saja maka diumumkan maka dari rumah tu milih ceramah matu ku masih gitu kuni alena yigeru pasung ku celai. Ya, mi kalau mi temaga tona penasaran, pas dia lihat secara langsung ternyata palina magerta sepelit tahunna. Pede amat. Ibu, buah semangka, buah kedondong. Ustaz Hamka yang ceramah senggol dong. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan angka saya sawdiala ampe kedo malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga insyaallah idi masyarakatna duam panua, idi masyarakatna sokang, idi masyarakatna kabelangan insyaallah menjadi masyarakat yang unggul, menjadi pribadi yang unggul dan insyaallah madicim manengi masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Sedih pasana Nabi sallallahu alaihi wasallam narik kui di masyarakat melu mencaji masyarakat unggul. Nomor sedih pas sedia pak sedia ngi aleta ya nari tu pak disengeng. Boko tamawari pak disengeng jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak diseng pas sedia ngi aleta. Ya. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal madi ilal lahdi, tuntui padi sengenge, mapa mula rijajangki, letu rilalaki buruk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tuntui padi sengenge, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala
napatarakai, napakarajai, tau angkai punewi tepat na niya pa disenga jamain dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, ye ko angka pa disenga ibolaiwi, ye ko angka pendidikan ibolaiwi, ada ilmu yang kita miliki, insya Allah napakaraja ki Allah Subhanahu wa taala, napakalabih ki Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini adalah janji dari Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Coba lihat kira anak-anak mana dindri. Masya Allah, yang kelinginan anak ta masalawat luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Masjid kita Masya Allah, agapi dimikil lo mabila masikola, ibu, agapi melo mabila tapasikola anata, aku masjid kita Masya Allah, angka TP ana, iya, angka idadiana, angka madrasana, angka sanawiana, insya Allah, idi maniku ceki madecing, idi maniku ceki magasanna, matan resikulata, pa insya Allah, na pana angka mo pa disangan na bolewi, insya Allah, maka di pasan na tumotoy, yeku angka mo pa disangan mo bolewi, sompa risedi somparang, insya Allah, de mutalang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tumotot tariolo, narik kumasui anata, masu bali kampung, matuntu pa disangang nang karewa, aga biasa na pa balian na riko itaniwi ko bali bulana, aga na napuliyang anak ta pulis sumpa, aga biasa na pa bilang aga na sana tumotot, alhamdulillah pulian ni boko tamawari de na nayule capuriwi bokon na yang kena puliang, aga yero pa disangang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Peko carana meloki mancaji iman na rekode neri sama ngajie. Peko carana loki ban na rekode neri sama bange. Peko carana loki mancaji cama alena pacama, Masya Allah. Tidak mungkin dengan serta merta dia menjadi cama na reko, tidak ada pendidikan yang dia lalui dengan berbagai tingkatan-tingkatan. Semua itu adalah karena ilmu. Maka insya Allah ini tomotoe ye kupat disengeng ipabukongi wiwijawijata. Nari ko pak disengang ipabukongi wijawijata, insya Allah napitayaki dece pung Allah Subhanahu wa taala. Wadi jaji tania ukodino na padecengiki, tapi insya Allah oko serimun rinna pung Allah Subhanahu wa taala. Angka tomatua, ibu, angka tomatua, watuna tuarilino, waramparan si mata-mata melo na nalalung, waramparan si mata-mata na pasipulung. Gangkana dena jampangi pa disengan anak-anak, dena jampangi pendidikan na wijawijanna, sehingga apa yang terjadi jamaah dimuliakan Allah, mega waramparan na tomatuan na, malowa galun na tomatuan na, malopo galun na, malopo bola na tomatuan na, tapi apa yang terjadi, cinampak mina capu, niga capu wijawijanna, nasabak wijawijanna, de agama tuju ri agama na pung Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang terjadi, wijawijanna capuriwi, angka wijawijanna capuri waramparan na tomatona na sabak mas sabu-sabu, nauzubillah summa nauzubillah, angka wijawijanna capuri waramparan na tomatona na sabak boto, suka berjudi, nauzubillah summa nauzubillah. Apa yang menyebabkan semua ini? Aga kira-kira pas sebarangi wadi jaji idi tomotoye de ne jampangi pendidikan na anak-anak ta nenia wijawijata riwattu mabicu na jamaah dimuliakan Allah. Masya Allah, tabarakallah, kematu ya wijawijata, ye mana matu geteng itama suruga, iya, ye mana matu pitayangi deceng, ye mana matu yang selama ini orang takut di saat terik matahari panas, palaungan na matanna suwe si jangkamani, tapi ada mereka yang melindungi kita. Angka wijawijata pas salamaki magai karena wattuna tuarilino dena paja nak guriwi ayat-ayat na pung Allah Subhanahu wa taala. Sedi ayat, dua ayat, telu ayat dena menjadi persoalan yang penting, insya Allah naisen baca jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya pada upasang ini at guru meman ni magaji sebelum angka mo pa kesempatan na wiringi pung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Utlubul ilma minal madi laladi
Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntu ipat disengenge mapa mulai jejata letuki lalaki buru, artinya apa? De gaga batasan waktu ye ko melomoki mak guru. Ustaz melo kaji mak guru mengaji tapi macua nak de na mari gaga. Ya. Namun macuaki kung kamu melomoki mak guru insyaallah kamu pa kesempatan na beringi pung Allah taala. Ya. Ustaz nacacawe ka apoku Ustaz, nakatawe ka cucuku. Yeah. Dena marigaga, magay labiramoy nacacawe ki apota, riwatu tuota rilino, macoa maki napaki maguru mengaji daripada nacallaki malaikat na pong Allah subhanahu wa ta'ala nasaba watuta tuo rilino de nang kanaribaca ayat-ayat na pong Allah subhanahu wa ta'ala. De nerule baca sek di geso na seso si tanga geso na. De nerule baca si tanga geso dua lampa na si tanga. De nerule baca dua lampa si tanga. Si lampa na. De nerule baca si lampa sek di na halaman. Sek di halaman. De nerule baca sek di halaman. Sek di na ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Ya kasedinnya ya. Iya. Berarti ko sedi ayat ibaca seso 30 ayat sulang. Iya. Ya ko 30 ayat sulang berarti 360 na ayat sitaung alhamdulillah. Angkana tapi daripada yemi masalahna ye ko mangaji wise di ayat tapi ko maparagandai namo do aja deto na cau ya namo do aja deto na cau mabici poji ya nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, iqraul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca akurange majepu baca akurange mancaji syafaat ria serimun rinno pung Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ayat tidak mampu sedina hurupu alif rasikna a barasikna ba tarasikna ta sarasikna sa jim riasikna ja harasikna ha kharasikna kha dalam riasik nada ni makalipu mo pitek pe makalipu mo pala tidak mi dena dena imir makada a baba ta ti jin riasik naja dalam riasik naja ya aku biasa aku kampungku makalipu mo pitawe. Kenapa saya masih senang memakai makalipu Pak? Nasabair ko to makalipu mana sa tapuan na hurupu ya jadi pakai mopi makalipu ha dua rase nahan ha dua rewa nahin ha dua dapan nahun han hing hun jid dua rase najang jid dua rewa najing jid dua dapan najung. Weh. Wasai makada. Jid dua rewa najing. Dalat dua rase nadang. Jid dua dapan najung. Jin dan jun. La haula wala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah kalau uko kamputa ye ko kamputa napakalabbi to kipat disengenge insyaallah yeru kampung ipakalabbi ri pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ye ko kamputa nabakari wito kipat disengenge insyaallah yeru kamputaro ibakari ri pong Allah subhanahu wa ta'ala. Pekko carana tawe mite kampung yang kay ipakalabbi ri to ri pa disengenge. Pekko carana irita tawe narek ko ero taw kampunge napakalabi pa disengenge iritai pekko carana pakalabi pagawin pong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagawin pong Allah subhanahu wa ta'ala nomor sidi
iman na masigi Nomor 2, patugas na masigi, pagawi sara na masigi. Nomor 3, ye angkay mapagurong aya-aya na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Yamana na ro pagawin na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Pa insyaallah, ye ko idi melok kinapatarak ka na pabarak ka pong Allah ta'ala kamputa, pakalab di ye pagawin na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Apa matanrat tu pa kong kaimang, ye ko ang kaimang, matanre-tanre gajin na, makanya-kanya to yung kalinga. Napisa ditakabir ay, mani, maju tay mani, maju ta gajin ni mangnya. Allahu Akbar. Ay, maju tay. Tapi ko ano makademi? Allahu Akbar. Ay, relawan. Ibu. Napa bismillah menyamai yang kalinga? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ay, maju tayo anu nagajin na po imangnya. Ya kemakad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ay, relawan ni. Relawan. Ibu, ya. Kami Rita, Pak Ban nama sige, napa ini Rita bam? Ay makayo ay mani, makanja-kanja anu ni, kanja-kanja yang masawa-sawali anu ni kehidupan. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wai, maju ta gaji ni Pak Bang. Iya kuna kada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Relawan. Kajama de na milolo masigie itanemi magine de mulo masigie kadewe manu je pa ustad de tolo masigie ya gasanna deneng kalinga te bang akhirnya irunang ipatugas masigie gasanna panitiana na usaha ka kasi penre kengi manara menre manarae de panajo kalau masigie madi patalo masigi nang kana manara na buan akada manu je sadanna mapere-pere ai pasilesi anu na power na yang ba kasi power raga sana asli na mito na ipasanga mana ko rolo speaker to 50 mana wa pura si mato ipatalo yero de pa njuk ka masigi pura mana ni jero ipatole de pa je tajukan akada manu je Pak Bang na sading makura-kura pasay sewanga kasi Pak Bang na urusu kasi panitia siwang ni Pak Bang na pulin makka na siwang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Makanja di mi'e. Menre ni manarai makanja to ni mie de papura to pa yalang ase masigi makanja to pa Pak Bang de panalo masigi to mapako modele na aja na mursu mesa idito mina patamal rana kapacalan na pengalatan na'udzubillah jamaah yang dimuliakan Allah maka insyaallah orang yang mementingkan ini na urusu pagawe na pong Allah Ta'ala na urusu otong ke murusu ipat disangan na agama na pong Allah Ta'ala na jampangi wito angke mulai mapagurangi ayat-ayat na pong Allah Ta'ala ye kode nulis sempa idi mapagurangi sedi ayat 2 ayat 3 ayat jampangi ni tau angke mapagurangi ayat-ayat na pong Allah Ta'ala bawangan ni warra bawangan ni telo ya pampang ni po imang ya aja nama kade ye wito po imang belak-belan ni jikna songkok na di mo pa napasili mata na di napasili kasi salama na di ng kataliang ipangali songkok. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, yang pertama adalah punaiki Pak disengang. Nomor 2 Pak diboleh sifat melampui. Pak diboleh sifat melampui. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam
alaikum bisidqi angkalalu ki mapunewi yasengi sipak lempu fa inna sidqah yahdi ilal birri majepu yeru sipak lempu nabawa ki lauri ade cengenge. Makanya insyaallah yeku idi masyarakat idi tomatoe meloki mite anak tamadeceng meloki mite wija-wijat tamadeceng pabukongi wi anak ta pabukongi wi sipak melempu riwija-wijatta. Nasaba upan anak ta mabicu mo pita paguri mak balle mabicu mo pita paguri mak balle mabele pole risipak lempue wallahi letu malopo man rasa-rasa matu wija-wijatta sapa jama-jamang nade gaga jama-jamang newa si cocok magai nasaba sininna tawe madarri malempue mula-mula napat melu nasapa jama yang dimuliakan Allah. Melu ki berusaha melempu ki nasaba ko de gaga lempu de nule manandungangi usaha tak. Iya. Semuanya semua sektor-sektor nareko de gaga lempu de nule manandungangi jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh sebelumnya napasanga memang nilori di manang napatika memang nilori di manang nawiri memang ni nasiha maka de angkalalu ki mapunewi sipak lempu nasaba yero sipak lempu macawi lo nantaraki lo rima dicengi jamaah yang dimuliakan Allah. Angka anak-anak si bawa tumatuang mak balu aga sana mak balu susu bembek ya susu sapi kebetulan ni panguluta Umar ibnu Khattab irwatu dia khalifah. Lalu di tengah benih ni teh dua anak si bawa Indona berdebat bercerita maka de Indona na podangnya anak-anak enak tambah-tambah we itu sesuai supaya megege balu ko bajai maka de anak-anak aja na mutambah Indo de na wedding madosa ki iya mace matu panguluta Umar maka di Indona de tegaga Umar matindo ni ko bolana padahal angke Umar irwatue angke Umar korwatue ni teru ning kalingi ero anak na si bawa Indona. Pada saat itu dia terkesan neng kalingi nang anak na lampu anak na makadewi kanja apa ya nanai sehingga apa yang terjadi rewa irbolana nang Umar ni tane nang purana neng kalingi ero begitu lampu ero anak makun rewa irbolana na podangnya anak uronena ir Umar ibnu Khattab maka der na podang anak uronena ye komelo ko sapa aga sana abenia angka koro makunrei dena sogi sederhana tapi insyaallah mariawa abatiranna tapi insyaallah ye ko yeromu pubene napakasingiwi abatiranmu mage nasaba angka sipa na punewi jaran na punewi tawe ia naritu sipak lempu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang besar dena ipakalabiri pong Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak dihormati kepada sesamanya nasaba degaga sipak lempu na punewi. Betapa banyak orang mariawa tapi engkai pakaraja daripada rupa tahu nasaba magai melempui jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yana nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi lal fujur angkalaluki mapunewi sipak lempu nas majepu sipak lempue yenaritu nabawaki lauri anu madicingin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 nomor sidi denri agaro nomor sedi Pak Disengeng. Iya. Ibu, hari ini mungkin kita setengah mati mengumpulkan dana. Ipikiriki wija-wijatta dana pendidikan tak liwa eganna, liwa solina, melihat bo yakin dan percaya itu adalah inventaris. Kalau bukan di dunia di ilolongan insya Allah okko serimonrina pengabahu subhanahu wa ta'ala.
Ibu, ye kong ka anak tak telu. Ye ro anak tak telu madece manangi. Madece manangi kolino. Anak ta wija-wijata pertamae madece ngi ko Singapura. Mancajage ko Singapura. Mancaji insinyur. Yeah. Anak ta ro duae madece ngi oko Dubai. Mancaji pengusaha. Anak ta nomor telu madece ngi ko Amerika. Mancaji profesor. Makanja manang ulang-ulang na kiringa ki duit. Ibu, ulang-ulang na kiringa ki duit. Nomor sedi na kiringa ki pole ko. Anak pertama ta na kiringa ki, na talipungi ki alo ma. Iya. Alo, madisi-disi mo ki ma. Alhamdulillah na madisi-disi mo ka. Yang katuma di kiringa ni 5 juta lo ni male ko ATM. Manyamay pinading ibu. Alhamdulillah. De panalid na talipot ta, matalpo siya na makadua ta. Natelpong makadama. Madisi-disi mo ki man, nakada alhamdulillah na, madisi-disi mo ka. Ang katudi ukiringang 7 juta. Loni mali ko ATM. Ibu. Ibu. Pertama 5 juta. Nomor 2 7 juta. Siya kan ibu? 12. Macapak mi matumakon reko di ireking. Ya apa di orang ni wena pemilih cacik siaga je nangiro 5 tambah 7. Ya. Ai. Ya pura ya pemakun re langsung otomatis. Ya. Ya. DP rumah tu matal posi na kiringa kisi 5 juta luar biasa jamaah dimuliakan Allah. Okolino yang nyaman-nyaman memang ni maga pahamatu nareko ko sirimun rin na Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nyaman-nyaman memang ni ye ko kolino ibu yero elie anu capu memang anu capu manang tapi ko sirimun rin na Allah ta'ala anak tamatwe de na paja na kiringan ni al-Fatihah uniakan ni kiringan ni tomato ko al-Fatihah masyaallah lolonga kisi al-Fatihah jamaah dimuliakan Allah. Iya. Makanya Pak disangang lampu alhamdulillah wedding anata de nama deceng wadi anata de nama tandre sikolana tapi malampu si masya Allah de nagaga pada jamaah dimuliakan Allah de nagaga bokong pada na punnewi yang terakhir ia naritu maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu miftahul khair maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu miftahul khair narik kumelo ki madeceng jampang wi sempajatta narik komelo ki sukses jampang wi sempajatta narik komelo ki yidi manyamakini dawa pakanjaki wi sempajatta niga majanci tania ya majanci ale malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rampe wirilalan na adesana makada as-salatu miftahul khair as-salatu miftahul jannah nanya sempajange pak goncinna sinina decenge naya sempajange pak goncin nai suruga narik kumelo kita ma suruga pakanjakiwi sembajatta pakanjakiwi pakaswiatta lauri Allah subhanahu wa ta'ala innas salat aqimis salata innas salata tanha anil fakhsyai wal munkar nareko ang katawo melola dan ipaja boto napoji botoe de panulle perangi melola dan ipaja na de nulle perangi pakanjaki sempajata ye ko ang katawo napoji mo pa minuman keras napoji mo pa mabo melo ni menga na de panulle mengae pakanjaki sempajata narik kong katau napuji mo pa boto na de panil pajay boto melo ni pajay na de nulle pajawi pakanjaki sempajata bagay pang Allah subhanahu wa ta'ala innas salata tanha anil fakhsyai wal munkar majepu sempajange napabilengki pole riga mungkarae nan niya gaw majae ustaz magi paleru ya rumah sempajak ka nadet mo pa je ulay
O pogo ni sempajangnya. Na demo pa. Bet di jaji de pa na makanja bateta mas sempajang. Nomor sedi. De na makanja bateta mak jenne. De na makasih batena mak jenne. Mak bisa ali-alimi. De ta mak jenne tapi mak bisa ali-alimi. Iya. Iya. Nomor dua. De na makanja bateta ruku. De na makanja tumak ninana sempajata. Mas sempajang mi pada mi to mapito-pito Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamida. Apalagi makmunge makukue sesak degaga kue komiro makabile. Napai na puji imangi narik ko malas imangi. Ikong kay imang malas si batina mapasempajang imam piral itu na malaku itu. Tapi kung kay imam malambala da ay cinampali sa lewi. Apalagi ko nabaci tak dua lampa na parroko. Allahu Akbar waladhdallin amin. Nabaca Al-Baqarah dua lampa dia peneroko-roko. Dada-dada di bitine makunri-munri. Iya. Dena na khusus sempajan agam ini pale imne ruturinaga sanne. Imne tu no pikiri maka de pagatu. Depa gatu. Iya. Karena kadang akhirnya apa yang terjadi zaman dimuliakan Allah dena na khusus. Wadi jaji nasabah dena makanja bateta mas sempajang dena makanja tumaninata dena makanja sara-sarana bateta takabere dena makanja Allahu Akbar maniaki mas sempajang Allahu Akbar melo na makanja makanya jangan heran yeku angka tomato mas sempajang biasa metta napa mania metta napa makada Allah Dipa. Aja tata cewek ko makor pak. Magai karena dia berusaha pekko carana atinna na pasisumpung atinna riga wangkana lepakan lillah atau kang nyati riga wangkana lapalanging niai makaswir pong Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran kung ka tahu biasa masem paja mita. Allah. Dipa. Allahu Akbar. Tak bekatalu nak kenapa magai karena dia berusaha keras supaya makanjai betul-betul makanja dia nah sehingga matuju lalengi mangulur pun Allah subhanahu wa ta'ala. Angka apa tu biasa makada kapujala da menair na mokkamin itu ba makada Allahu Akbar selesai. Iya menyamerita tapi makanya nigi okko nia edena makanja latu capak na dena makanja. Nih, yana tu biasa na pasangan biasa lena, biasa guru ta almarhum, biasa na pasangan, biasa na pak guru ngaki, biasa di poli mangkoso na pak guru ngaki. Sebelum kita takbir engkai baca, agai baca ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Ya. Bahkan isunakang ibaca ya Rabbi a'udzubika min hamasati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Napa baca ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Napa yakka pala 2 pala 5. Napa itu kangati Allahu Akbar. Palawangan na Allahu si bawa akbar okko ni ruyato kan niae pakaswengi sempajang aga melo ipugaw. Ustaz, wadi kay baca usalli wading aga punsin na usalli tania iro mancaji poko tapi punsin na nabantu atita supaya den renangi peringarata den alese angka nero bantu ngi usolli fardal isya'i arba rakataini mustaqbilal kiblati ada'am ma'muma lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ustaz, ang kawita langsung bami makai Allahu Akbar. Deno nakada yero tau makasinge paringarana. Makanya ni tasad di paringarata namode to makada na usalli. Ia kota jami ni makada takana limata si sambun na atitta mangolo ripong Allah Ta'ala namode na tabaca usalli. Tenre baca palawangan na Allahu si bawa akbar o kaniru at tukang niya sempajang ni at tukar lalang ati. Yan namo na rekuragu-ragu mopi
Ye paling yare ke ihtiyati, kehati-hatian ki baca usolli fardu. Magai wadi jaji pole bulata makanja niata melo masam pajang isa tapi aku palawangange tengarangi manu tamaka dela di pasat di pandre manu elesemi manini eleseni makanya letuki ipakabarui pe mangeru niata makanya ieru na to pandri tata napa guranga ki itulah kenapa dibaca usolli parda ini ye ko yulai pasti sambung ini de na marigaga de dibaca akaban di limata Allahu akbar ye ko makanjai kecepatan tak peringerat talon pengelah taala ibu HP lagi de na pada mana kecepatannya angka HP 3G angka HP 4G angka HP 5G ya biasa o pakai mo perlu 2G angka mo pero HP polponik laptop lagi dia pada mana kecepatannya angka pakai RAM motherboard gerah coldor itu ya core to core angka na agen dia pada mana elektronik lagi nih pada mana kecepatannya HP lagi dia pada mana kecepatannya apalagi di rupa tahu wallahi tentu dia itu pada mana kecepatan tak peringerat tak meringerat di pengalau subhanahu wa ta'ala angka tahu loading jolok loading ya yana tu mete itu takabir itu make telodinnya Allahu akbar ai metalak ada loading itu iya telah ada. Ya itu na pakai itu kecepatan pakai 4G harga 5G. Ayana tu makanya kecepatannya tu nakaba minta pasti sambung. Allahu akbar. Ai ta pasti sambung akan si sambungna. Makanya jaringan nero. Iya. Luar biasa maku pe canggih ada nih. 3G, 4G, 5G. Deseng matu mondrina age ke si matu mondrina mulai kapa mondrina matu anu mani? Si kak gigi mani? Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah makanja kedo-kedo ta makanja paringerata dega gatau de nang kana takalupa meskipun oko dilalna sempajanna dega gatau de nang kana takalupa meskipun mas sempajangi makanya popure ki mas sempajang isunnakan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam age baca astaghfirullahal azim. Ibu, age baca bu. Astaghfirullahal azim. Pakanjaki. Ya, angka melo welenya ko rilalanna istighfarange. Pakanjaki bacaan istighfarange. Astaghfirullahal azim. Going tanya eko going aga batuanganna. Eko going batuanganna astaghfirullah epuang adam pengi dosaku. Tapi kau maka deki astagfirullah tanya goeng tapi kepa. Melo misi beso cek demi tapi kapan ni salah baca ki meraja kasolangana. Ye ko kepa tanya goeng maka deki astagfirullah. Betuangan aku maka da astagfirullah maka dia puang pakaperika. Ko kepa tapi ko goeng astagfirullah puang adam pengi atas salahku. Tapi kok kepa tin rasalan nero dari kata kapara. Tin rasalan nero maka dari gapara dari istilah astagfirullah dari kata gapara. Imana yang ya guru aku pasanteringi. Apa gurangi guru temana boleh ko mangkoso boleh ko DDI. Imana apa gurangi ilmu saraf. Gapara gaparu gaparat gaparata gaparna gaparta gapartuma gapartung gaparti gapartuma gapartuna gapartu gaparna ya imanan rupa dunu iulu ay waktu tamasi kolay di mapasantren yena riasa sarapa galapo ya pala ya palu pala wa mapalang pawapail wa zaka mapulu upula tapul mapalu mipalun ye pana lette bacata ye ko baca ye de to manapasa ya eko ekatalu di mana pas maka di bawah ni guruta soro ni jolo nak baja pesimurewa to soro si imakademi daraba yadribu darban wa madraban pawa daribun
wa dzaka madrubun. Cocok mana mai baca tapi maka di guru tak baja pi mereo pak ma reo pi mang. Pega pilih tege pe ni lora guru tak maka dapi daraba yadribun darban wa madraban fa wadaribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madrabun idrabun. Cicap pak karena cicap ya. Makanya luar biasa. Akhirnya ada tujuan jamaah dimuliakan Allah. Namo pekko batena te pakalu iris sengah selena. Apa ia itu tahu mega yang meraja pangewangi maku kue tahu deh ini sengah selena. Aina tuh akade majinan kemakui padahal angka manamu dasar-dasarna. Aina tuh apa aku tuh kita purlasa minasa guru tanah baca taneru kita gundul jamaah yang dimuliakan Allah. Dan ilmu seperti ini kita tidak dapatkan kecuali orang yang pernah mondok di pondok pesantren. Alhamdulillah, iya walaye sana ilmu ini wala pole ko mangkoso, pole to wala ko campalagiang, iya serapa patapulo, serapa galapuna. Alhamdulillah, ini wala bokonge nang kana ubawa lo tanah masire. Maka dia agak mu bawa lo masir anak kada kasih di bawa lo masir ang kamu serapa gelap mu bawa. Alhamdulillah luar biasa berkah nak kapangir alhamdulillah nalomuang ki Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu Sallallahu alaihi. Insyaallah saya yakin dan percaya rilalanna yon rotta kurang lebih kita ada kurang lebih 100 yang insyaallah berkumpul di sini. Saya yakin dan percaya sedimi taumatu iterima amin dari Allah taala. Insyaallah mak dio mana ki pasalama dari Allah taala. Sedimi tahu iterima parelo doanganna insyaallah madio mana ki terima mana perlu doangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya welo mana ngi aku merelo doang matu patari-tari aleta merelo dari Allah ta'ala. Ibu patari-tari aleta merelo doang nare kode tulet teri merelo doang aja teri. Ya Allah aja me teri bu insyaallah. Iya. Ya, dan memang itu dianjurkan. Kalau kita tidak mampu berdoa dalam keadaan menangis, pura-pura menangis di depan Allah. Insya Allah. Ya. Angka biasa jamaah wapat tawapa wada. Agak sepat tawapa wada, patawapa terakhir umrah. Kebetulan waktu itu 150 jamaah patawapa wada, pura tawapa wada iposoro limundri, mangolo ko Ka'bai. Ipodani jamaah mundri maka deh komarelo doang matu akamini komarelo doang matu akamini aja na tacuri ka makada Allahumma rabbana aja na akada bawa ni amin ya maka di jamaah oke marelo doang aku yolong betulai opamule ni parelo doku Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min Nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Angka napi nang ijuk kasi di periludo kuro angka kuri mundri teri. Maka da kawai kusi ka pato motoy mundri mariludo wa ugandru sumater mariludo. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabala. Pini meraja sadaku mariludo pini maraja tu terinde mundri. Ugan rusu marilo dange mamulin sa di mapala-pala 3 roko mapalan kalena. Lo tutu ni dengan Al-Fatihah. Purana tutu dengan Al-Fatihah giling alo mundri. Utane wiero jamae. Ternyata palinero tomatua pali terri. Tomatua. Utane makada kahwer magi tatarriher. Yegaro patarriki melomopi monro madeni baja nasabah matau pa masih mani maka dero tomotoy tanya aja kasipai ro patarika pa ustaz aga pale patariki ang kamo paga balanjata melomopi gamal ni ja ambal asabe jumbo cere lo kamantara kimatu ko pasar kakia ya maka deh
pura mana ni Pak Ustaz apa jumbo wali Pak Ustaz tamamana ni ko puro aga pale patariki modani ni ko apo tanakada deje Pak Ustaz tanaje kasir patariki aga patariki maka dewe Pak Ustaz mulai jaya je ku Pak Ustaz. Ya Allah wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم Allahumma ya Allah ya Rahman ya Karim puang paturungi barakat puang ngeri kampung kabalangang puang paturungi barakat puang ngeri Masjid Nurul Yakin puang padece manang wija-wijanna masyarakat jamaah Masjid Nurul Yakin puang pabilai wisinin na yang kemelo makasulan rilalan na kampung ipuang puang pasiama ama nang isilin na masyarakat ipuang pakasingi wese disedingan na puang puang pasik diwiri lalang agama ta puang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin puang adam pengaman ni atas salan atau tasalai dosa atau madosai puang adam pengaman ni sinin dosa atau madosai Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum famanna puang tarimai manang ni akata ataupun ni akata puang tari malam pui doa nasinin na tawang kay marilu doang puang pasidup pa yang manang akata na taw punay wi akata madicim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. وفقنا الله جميعا إلى ما يحب ويرضى وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله موفق إلى أقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita dulu grup bisa selesai siapa?